निउज 24 बड'लेण्डआ बे समाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैरानि जंगल जाय बे जंगलाव एबा हाग्रामायावहाय मोनसे रिसर्ट सेन्टारफोर दं जायनि मुङा राइन' इक' टुरिजम होननानै आरो बे समावहाय बिनि बागै जों सावरायनो आं सानै मानसि हांख्रायनानै लाबोदों नैबे समावहाय आं नोंथांमोननो सिनायथिखौ होनो नागिरदों जोंहा माने साংবাদিক बिथां गणेश टेका सिनाखि लानो बा सिनायथि लानो थाखाय जाहैबाय गणेश टेका बेनि उनावहाय दङ बिथाङाबो सासे साংবাদিक खौरांगिरि बिथाङा प्रफुल्ल गलायबाय दायो आङो निउज 24 बड'लेण्डनि सासे मेनेजिं डिरेक्टर जाबाय बिथांमोनजों एसे सावरायनो नागिरदों Welcome to News 24 Bodoland. News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks. जिहेतु मिथिंगाखौ लानानै दिनै दुलाराय बुहुमानो दिनै मोनसे गोथां बुहुम दानायनि मोनसे सिमांखौ नुदों जायनि जाहोनाव बिफां फुलि गायनाय जायनि जाहोनाव बायदिसिना बेबायदि गायनानै गोथां बुहुम खालामनायनि मोनसे सिमांखौ दिनै गोनोखोआरिफोरा लादों बे समाव दिनै आं सावरायनो लादों नैबे खैरानि जंगलनि सोमोन्दै एबा बे राइन' इक' टुरिजम जितु प्लेस बेनि सोमोन्दै आं बिनि बा बे टुरिजमनिफ्राय जोङो माबायदि जोंनि बे ओनसोलावहाय बेयो मिथिंगानि बेसेबां जोंनो मोजां फिथाइ होनो हागोन आरो रायजो राजाखौ बेसेबां मोजां फिथाइ होनो हागोन बिनि बागै आं सोंनो नागिरदों जिहेतु बेयावहाय निउज 24 बड'लेण्डआ दिनै असमिया आरो बर' बे मोननै रावजों जिहेतु फोसावदों आं असमियानि बिथां সাংবাদিক सासे बिथांखौ लाना फैदों जिहेतु आं बिथांनियाव सोंग्रोनो नागिरदों जिहेतु আপুনি আজি এই খৈৰানি জংঘলত আহি যেটো ইকো টুৰিজম ৰাইন' ইকো টুৰিজম ইয়াত আহি আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হৈছে অনুভৱ ইয়াত আৰু প্ৰকাশ কৰিবলৈ মানে ভাষা নাই এনেকুৱা মানে ঠাই এখন ভূটান পাহাৰৰ পাদদেশত অৱস্থিত এইখন মনোৰম ঠাই এটা নান্দনিক পৰিৱেশ ইয়াত মানে শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা চাৰিওপিনে কেৱল সেউজীয়া সেউজীয়া এই সেউজীয়াৰ মাজতে আমি এতিয়া বহি আছোঁহি আৰু ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ইয়াত আহি মানে আমাৰ যিটো যান্ত্ৰিক জীৱন সেই জীৱনটো আমি সঁচাকৈ ইয়াত পাহৰি যাওঁ নগৰীয়া যিটো যান্ত্ৰিকতা সেইবিলাক চব ইয়াত মানে আমাৰ যি আমাৰ মনত উদ্বেগ থাকে আকাংক্ষা থাকে সেইবিলাক চব আঁতৰি যায় ইয়াত এটা নিৰিবিলি পৰিৱেশ আছে আৰু আমি সঁচাকৈ উপভোগ কৰিব পাৰোঁ ইয়ালৈ আহি আমাৰ যিটো আমাৰ আচল জীৱনটো আমাৰ মানুহৰ জীৱন প্ৰকৃতিৰ সৈতে আমি একাত্ম হৈ পৰি আমি যি এটা সুখ অনুভৱ কৰোঁ সেই ধাৰণাটো ইয়াত আহিলে পোৱা যায় আৰু সেইকাৰণে ইয়ালৈ চাগে বহু মানুহে আহে প্ৰকৃতিৰ সৈতে এখন্তেক একাত্ম হ'বৰ কাৰণে আৰু এনেকুৱা ঠাইত আহিলে সঁচাকৈয়ে আমি চব দুখ যন্ত্ৰণা আমাৰ যিমান আছে চব পাহৰি যাওঁ আমাৰ যিমান মনত উদ্বিগ্নতা আছে সকলো আঁতৰ হৈ যায় ইয়াত মানে আৰু এটা কথা কি আমি জানো এতিয়া মানে টাউন চহৰবিলাকত খুব প্ৰদূষণ আনকি গাঁওবিলাকতো হৈছে এতিয়া গাড়ী মটৰ বহুত হৈছে ইয়াতে আহিলে অক্সিজেনে ভৰপূৰ এখন ঠাই পাব ইয়াত মানে আপুনি মানে যিমান পাৰে সিমান ইয়াত আমি নিজৰ উশাহ নিশাহ লৈ অক্সিজেন লৈ আমি আকৌ যেন মনটোক বা শৰীৰটোক মানে আকৌ প্ৰাণৱন্ত কৰি ল'ব পাৰোঁ এইটোৱে কথা আৰু ইয়াতে আহিলে সঁচাকৈ একেবাৰে মানে এটা ভাল উপলব্ধি হয় আৰু হয় আহিম আপোনাৰ ওচৰত এওঁ প্ৰাকৃতিৰ যিটো মনোমোহা দৃশ্যই নহয় এয়া হ'ল এটা প্ৰকৃতিৰ মানৱ সমাজত দিয়া এটা অৱদান প্ৰকৃতিৰ আছে ইয়াৰ বিষয়ে আকৌ আহিম তেওঁৰ ওচৰত दा नैबे समावहाय जिहेतु नोंथाङा दिनै नैबे सावरायनायनि बेलायाव बाहागो लादों बे समाव आं बिथां प्रफुल्ल कुमार बर' बिथांनि सायाव आं सोंनो नागिरदों दिनै नैबे जिहेतु खैरानि जंगल बे हाग्रामायावहाय मोनसे जितु गोदानै रिसर्ट दाबाय जायनि मुङा जाबाय राइन' इक' टुरिजम होननानै बेयावहाय गोबां खामानिया जाफुङाखैबो जागासिनो दङ बेयाव दिनैनि समावहाय जिहेतु जों जथायहै फैदों बेयाव बेरायबाय नायथिंबाय बे समाव नोंथांनि गोसोआ माबायदि मोनदों जोबोद मोजां मोनदों मानोना मिथिंगानि गेजेराव बेबायदि मोनसे रिजर्ट एबा दावबायनो थाखाय मोनसे थिलि बानायनो हानाया दिनैनि थाखाय आं सानो बेबो मोनसे बिराद माने
मा होनना बुङो जोङो बिटिआर ओनसोलनि थाखाय बियो मोनसे राज' माने खालामनो हानाय मोनसे जायगा दा बेल' नङा जोंनि उदालगुरि जिल्लानि भारत सिमनाल' बे ओनसोलाव नङा गुबुन गुबुन बै नैबे माने हिमालय हाजोनि जिदि सेर सेर जायगाफोर दङ बिराद माने बेबायदि मोनसे टुरिजिम सेक्टराव बिराद डेभेलप खालामनो हानाय मोनसे स्कप दङ आरो बे स्कपआव जोंनि जि लाइमोनफोर बे बिथांमोनखौ माने बेहायनो मुखुब खालामनो हानायनि मोनसे बिराद राहा दङ आं बेखायनो नैबे समाव खावलायदों जे बिटिआर जि सरकार दङ दा बे बिथांमोना जाहाथे बिदि लायो जोंनि उदालगुरि जिल्लायावनो जाहैबाय जोङो नैबे जिखिनि माने सोनाब ओनसोलाव हमना ला बगामाथिनिफ्राय फैनानै बेनिफ्राय बर्नदि वाइल्ड लाइफ आरो बर्नदि वाइल्ड लाइफजों लोगोसे नैबे जिखिनि नन रेन्जआव गोग्लैयो नैबे खैरानिया दा बेयावबो मोनसे जिथु राइन' इक' टुरिजिम होननानै जिथु खुलिदों बेयो मोनसे बिराद बाख्नायथावना आं साबायखर बावदों बिथां जाय बिगोमाया बेखौ बानायदों आरो बेजों लोगोसे ट्रि हाउस बिथां तेनजिं बड'सानि बे सिगां बेयावनो बनायदोंमोन तेनजिंनि जिथुनाखि ट्रि हाउस बेनि साखाथियाव दङ खिन्थु तेनजिंनिख्रुइ बियो एसे साबसिन जादों नामा आं बेखौ बुंगोन मानोना आप टु डेट माने दानि मानसिफ्रा माने बेखौ नागिरो लाइमोनफोराबो नागिरो नट अनलि लाइमोनफोर माने दायो हमनानै ला बिथां देखायाबो बुंलांदों जे जान्त्रिकता माने एकदम टाउन सोहोराव थानानै जायफोर माने हुइ हाल्ला बे हुइ हाल्लानिफ्राय निजोम जायगाबो दङब्ला नैबे ओनसोलफोरा दङ दा बेनिखायनो बेहाय बिराद माने मोनसे टेनसननिफ्राय फ्रि जानो हानाय मोनसे माइन्डआबो बिराद गोजोन मोनदों दा जेरै जों फैनानै दायो बिराद फ्रिनेस मोनफैदों बयबो मोनफैगोन दा बेनिखायनो बियो जोंनि थाखाय बिराद ग्रेट एक्सपिरियेन्स आं सानो जोंनि लाइमोनफोरा जिखिनि माने फरायबोबाय दिनै हमनानै ला जोंथ' खोनादों दायो भैरबकुन्दनिफ्राय जागायजेननानै बिथिं फागुन टुरिजिम बेनिफ्राय दाउजें दा बिथांमोननि जिखिनि माने जायगाफोर दङ बिराद माने समायना लकेसन दङ आरो बेफोरखौ जास्ट आप टु डेट खालामनांगोन नै बिथाङा जेरैबायदि ब्रह्म बिथां नैबे जिथु इक' टुरिजिमखौ जेरैबायदि रिजर्ट बनायदों बे रिजर्टखौ मानसिफोरा दिनै नट अनलि आसाम नट अनलि इण्डिया वाइट वर्ल्डनि मानसिफोरा होसोबोगोन मानोना बेफोराव माने हाग्रा ओनसोलाव थाफानाय माने ग्रेट एक्सपिरियेन्सखौ नागिरो दायो दा गुबुन गुबुन ओनसोलावथ' बिदि हाग्राजों माने थाफानाय जायगा गैला माने न' गोजौ गोजौ बिल्डिंफोरजों थाजोब्बाय जायनि थाखाय बेहाय माने जिथु दुंनाय गुदुं बे ओनसोलफोरा जाजोब्बाय दा बेखायनो बे समावहाय बे थासारिनि थाखाय बिराद मोजां मिथिंगाया जियानो जा मिथिंगानि जिथु सम्पद बे सम्पद हिसाबै मा दङ बेयाव सम्पद हिसाबैथ' बेनो जोंनि दंफां लाइफाङानो दङ सम्पद हिसाबै जिथु भुटान हाजोआव माने भुटान रायजो माने जिखिनि कान्ट्रि हादोराथ' माने दंफांजोंनो थांना थानाय दा बेयो थांना थानाय हिसाबै जिहेतु बेनो एकदम नैबे जिखिनि माने फुट हिल्स बे माने माबाखिना बे ओनसोलावबो जुदि माने गोदोनिफ्राय बिराद दंफां लाइफां दंमोन जों मिथिगौ जे 1993 मायथाइनि सिगाङाव माने बिराद गिदिर गिदिर सिगुन दंफांफ्रा दंजोबोमोन नाथाय बेखौ मोनसे समाव फैबाय बिदि दानख्लायनानै एकदम सेस खालामजोब्बाय दा बेफोरखौ माने जुदि माने मा खालामोब्ला प्लेन्टेसन जुदि खालामनानै बेबायदि माने मोनसे जिथु ससियेल फरेस्ट्रि बेफोरखौ मोजां खालामफिनोब्ला आं सानो बिराद मोजां थाजिम माने बे परिबेसा फैफाफिनगोन दा दे नोंथांमोना नैबेयावनो नुगोन साहा दंफांजों लोगोसे दंफांफोरा माने माबायदि ओरैबायदि माने मोजां परिबेस दङ दा बेनिखायनो बेहाय सम्पदा बेनो दंफां आरो बे दंफांखौ सम्पद होननानै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जिहेतु बिनिफ्राय माने फैसा होआलासिनो जों गोबां अक्सिजेन मोन्दों आरो बे अक्सिजेनखौ जुदि जेरै कभिडनि थाखाय जेरैबायदि हाहाकार जादों दिनै दिल्ली बायदि ओनसोला गुवाहाटि बायदि ओनसोला दा बेनिखायनो नैयाव खुनु बेबायदि गोदो सिलिन्डारनि अक्सिजेननि सिलिन्डार गोनांथि गैया एकदम फ्रि दा बेहाय माने बिराद मोजां परिबेस आं सानो बेनिखायनो बै दंफांखौ जोङो मोनसे सम्पद हिसाबै साननानै जुदि बयबो जुदि दंफांखौ गायना लायोब्ला हमना ला नैयाव जिखिनि माहानिम दंफांनि दोङो बेखौ जुदि जोङो मोनसे गायोब्ला बे जिखिनि गोग्लैना थानाय हा बेफोर निस्सय बिराद मोजां परिबेसखौ लाबोगोन जोंनि बारखौ बिराद माने थाजिम खालामगोन आरो बे जोंनि सोलिनो थाखाय बिराद मोजां खालामगोन होननानै आं सानो आरो फैगोन to News 24 Bodoland, News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks. नोंथांनि खाथियावहाय दा बे समावहाय आं डेका बिथांनिसिम थांनो नागिरदों डेका ডাঙৰীয়া দা আপোনাৰ ওচৰলৈ মই আকৌ এবাৰ আহিলোঁ যিহেতু এইখন ৰিচৰ্ট মানে মানৱ সমাজৰ কাৰণে বহুত কল্যাণমূলক কাম কৰিব গৈ আছে যোনে প্ৰতিষ্ঠাপক তেওঁ তাৰ মাজতে ইয়াৰ আপুনি যিহেতু আপুনি আজি আগমন কৰিলে ইয়াত দেখিলে অনুভৱ আপুনি ক'লে অলপ আগতে ইয়াৰ পৰা মানৱ সমাজৰ কিবা এটা উপকাৰ সাধন কৰিব পৰা আপুনি কি দেখিছে এতিয়া কথা হ'ল আমি মানে প্ৰায় মানুহ আজিকালি খুব ব্যস্ত হৈ থাকে কামে কাজে তাৰপিছতে মাইণ্ডটো ৰিফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আজিকালি যিবিলাক আহিলা আছে সেইবিলাক গতানুগতিক হৈছে টিভি চাওক বা চিনেমা চাওক বা মোবাইলটোৱে চাওক সেইবিলাক আমনিদায়ক হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া মানে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আহিছে
যিবিলাক চাই মানুহ অতিষ্ঠহে হৈ গৈছে মানুহে মানে তাত কিবা এটা আমেজ ল'ব যায় কিন্তু তাত সোমাই পৰিলে মানুহৰ টেনশ্যনটো বাঢ়িয়ে যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হৈ গৈছে আৰু লাইফটো মানে বৰিং হৈ গৈছে গতিকে মানুহবিলাকে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটুকুৰা ঠাই বিচাৰে য'ত মানে শান্তিৰ পৰিৱেশ আছে য'ত মানে কিছু সময় এনজয় কৰিব পাৰি প্ৰকৃতিৰ মাজত একাত্ম হ'ব পাৰি বিলীন হ'ব পাৰি আৰু মনত এটা আনন্দ আহি পৰে কোনো মানে টাউন চহৰৰ যিবিলাক হাই উৰুমি আছে সেইবিলাক নাথাকে একেবাৰে নিৰ্জন নিস্তব্ধ পৰিৱেশ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সকলোৱে বিচাৰে গতিকে ইয়াত আহি সেইটো উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু সেইখিনি দিবৰ কাৰণে ইয়াত ইকো টুৰিজম চেণ্টাৰৰ যিজন স্বত্বাধিকাৰ তেওঁ যথেষ্টখিনি ইয়াত এতিয়ালৈকে বৰ্তমান নতুন তথাপিও তেখেতে যথেষ্ট সুবিধা কৰি দিছে ইয়াত ভাল খোৱা লোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিছে ধুনীয়া ইয়াত এটা ডেকোৰাম এটা আহি পৰিছে অঞ্চলটোৰে তাৰোপৰি ৰিজৰ্ট আছে আৰু এইবিলাক ৰপৱে এইবিলাক দিছে অন্যান্যবিলাকো দিব চাগে পাৰ্ক বনাইছে ধুনীয়া ফুলনি আছে গতিকে ইয়াতে আহিলে মানে দিনটো কটাব পৰাৰ কাৰণে সকলো পাহৰি দিনটো কটাব পাৰিব ইয়াতে দেখা গ'ল ইয়াতে চাহৰ বাগান আছে প্লাছ ৰিজৰ্ট আছে প্লাছ পাৰ্ক আছে প্লাছ কিছুমান খেলা ধূলাৰ আহিলাবিলাকো তেওঁলোকে বনাইছে তেনে ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে কিছু সদ্যহতে ডাঙৰ চিটিবিলাকত যিটো পাৰ্ক থাকে সেইবিলাকতো কিছুমান গছ গছনিৰে ভৰপূৰ তাৰ মাজতে আমি অক্সিজেন পাব পাৰোঁ বহুতখিনি তেনে ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্য আপুনি কি দেখিছে এই পাহাৰ অঞ্চলৰ যিটো ৰিচৰ্ট চেণ্টাৰেৰে তেওঁলোকে যিহেতু পাৰ্ক এখন বনাইছে পাহাৰত থকা বা এই জংঘলৰ মাজত থকা যিটো ৰিচৰ্ট চেণ্টাৰ তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ যিটো নেকি টাউন চহৰত থকা যিটো পাৰ্ক তাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য আপুনি কি বুলি ক'ব পাৰ্থক্য যথেষ্টখিনি আছে তাৰমানে কি হয় টাউনৰ মাজত যদিও কিছুমান উদ্যান বা পাৰ্ক বনাইছে সেইবিলাকৰ চাৰিওকাষে মানে প্ৰদূষিত অঞ্চলবিলাক আছে গতিকে তাৰ পৰা যে প্ৰদূষণ নহ'ব সেই অঞ্চললৈকে এইবিলাক বতাহ সোমাই আহে বা তেনেকুৱা যিবিলাক হাই উৰুমি সেইবিলাকো তাত কিছু হ'লেও থাকে কিন্তু এনেকুৱা পাহাৰৰ যিটো ফুট হিলছত তেনেকুৱা ঠাইত যদি এনেকুৱা এটা অঞ্চল থাকে ইয়াত কোনো হাই উৰুমি নাথাকে আৰু প্ৰদূষণমুক্ত সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰদূষণ ইয়াত নাই ইয়াত ধোঁৱা বা এইবিলাক কোনো হেৰি নাই ইয়াত গছ আছে পশু পক্ষী আছে জীৱ জন্তুবিলাক আছে আৰু ইয়াত তেনেকুৱা সিমান যন্ত্ৰ পাতিও ওচৰে পাজৰে আমি দেখা নাই দুই এখন গাড়ী হয়তো চলিব লগা হৈছে আহিব লগা হৈছে সেইখিনিয়ে ইমান প্ৰদূষণ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই আৰু যথেষ্ট অক্সিজেন আছে কাৰণে ইয়াত মানে সেইখিনি মানে একদম নগণ্য বুলি ধৰিব পাৰি যেহেতু আপুনি এখন চহৰৰ পৰা আহিছে বুলি ক'ব লাগিব টংলা আৰু ভেৰগাঁও ডিমাকুছী এখন চহৰ সেইখিনি থকাৰ অৱস্থাত আপুনি যিহেতু অনুভৱ কৰিছেনে আপুনি যেতিয়া নেকি টংলাত থাকিব চহৰত থাকিব আৰু ইয়াত থাকি আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হৈছে নাই সেইটো মই ক'লোৱে মোৰ কথাত কিছু প্ৰকাশ হৈছে যে আমি সদায় ব্যস্ততাপূৰ্ণ এটা জীৱন কটাই থাকোঁ তাৰোপৰি এটা নগৰীয়া বাতাবৰণ এটাতো থাকেই আমাৰ লগত সদায় আমি যেতিয়া বাহিৰত ওলাই যাওঁ সেই বাতাবৰণটো পাই যাওঁ আমি চিটিলৈকে যাওঁ আৰু এতিয়া গাঁৱতো তেনেকুৱা এটা বাতাবৰণ আহি পৰিছে গতিকে ইয়াত সম্পূৰ্ণ এটা পৃথক এটা পৰিৱেশ ইয়াত কোনো মানে সেই পৰিৱেশটো ইয়াত নাই একেবাৰে নিৰিবিলি পৰিৱেশ চাৰিওপিনে গছ গছনি বা চাহ বাগান আছে তেনেকুৱা ঠাইত এই ৰিজৰ্টখন বনাইছে টুৰিজিম চেণ্টাৰ এইখনে মানে মানুহক আমোদ প্ৰমোদ দিয়াৰ উপৰিও টুৰিজিম ছেক্টৰলৈ ভাল এটা হেৰি বাৰ্তাও কঢ়িয়াই আনিছে যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা চৰকাৰে বা আমাৰ যিটো বন বিভাগ আছে তেওঁলোকে এটা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো ভাল ব্যৱস্থা ঠাইবিলাকো চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে তেওঁলোকে নহ'লে এইবিলাকতো হাবি জংঘলে আৱৰি থাকিলেহেঁতেন গতিকে টুৰিজিম ছেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল হৈছে আৰু আমাৰ যিটো উত্তৰ অঞ্চলত এনেকুৱা বহুত সুবিধা ইতিমধ্যে হৈছে টুৰিজিম ছেক্টৰৰ কাৰণে সেইবিলাকৰ চিন্তা চৰ্চাও এতিয়া কৰিব লৈছে আৰম্ভ কৰিছে মানুহবিলাকে যে এনেকুৱা টুৰিজিম চেণ্টাৰ কৰি মানুহবিলাকক মানে যদি ইয়ালৈ আনিব পৰা যায় তেওঁলোকে ইয়াত আনন্দ উপভোগ কৰাৰ লগতে আমাৰ এটা ৰাজহ সংগ্ৰহ হ'ব আৰু যিসকল ইয়াত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী ইয়াত সংস্থাপিত হৈ আছে তেওঁলোকৰো পৰিয়ালটো ধুনীয়াকৈ চলে গতিকে এটা সংস্থাপনৰো বাট
মুকলি হৈছে আৰু লগতে আমাৰ চৰকাৰৰ এটা আৰ্থিক এটা হেৰি ব্যৱস্থা এটা ইয়াৰ পৰা হৈছে আৰু তেনেকুৱা হয় ডেকা দেৱ বহুতখিনি কথা ক'লে বহুতখিনি মানে পৰামৰ্শ নহয় মতামত দাঙি ধৰিলে এই ৰিচৰ্টৰ বিষয়ে পাৰ্কৰ বিষয়ে আৰু এই মানে ইণ্ডো ভূটানৰ যিটো সীমান্তত যিটো অৱস্থিত যিটো ৰাইনো ইকো টুৰিজিম প্লেচ সেই ৰাইনো ইকো টুৰিজিম প্লেচৰ বিষয়ে ভৱিষ্যত আৰু আগতে কি আছিল সেই তাৰ বিষয়ে তেওঁ মন্তব্য দাঙি ধৰিছে পিছলৈ এইখন যিটো টুৰিজিম সেই টুৰিজিমৰ ভৱিষ্যত উন্নতি মই কামনা কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ তেখেত प्रफुल्ल कुमार बर' डाङरिया देबोलै दा बे समावहाय आं बिथां प्रफुल्ल कुमार बर' बिथांनिसिम आं थांनो नागिरदों जिहेतु नोंथाङा दिनै बेवहाय मोनफैबाय बे इको टुरिजिमनिफ्राय जिहेतु बेयाव पार्क दं बेवहाय थाबायनाय थाखाय हाजो दं हाजोआव माने माखासे हाग्रा बंग्राजों बुंफबनाय दङ बेवहाय माखासे दावबायारिफोरा माखासे दावबायफैनानै सोरबा सेंग्रा सिख्ला जमा फैगोन सोरबा बिमा बिफा फैगोन सोरबा फरेन कान्ट्रिनि फैगोन बेयावहाय नोंथांनि नोजोराव मा नुदों बेखौ बुंनांगोन जिहेतु माने बिथां देखायाबो बुंलांबाय बाथ्रानि गेजेराव जिहेतु जोङो माने दायो जोंनि जि जायगाफोर टाउन सहरफोर जाजोब्बाय बेफोरावथ' ओरैबादि अक्सिजेननि माने दायो खम जादों आरो बे अक्सिजेननि खम जानायनि थाखायनो मानसिफोरनि जिथु हां लानाय बे हां लानायफोराबो थारमाने थाबनो हयथ' माने बेमारफोरा हयथ' बै समाव जागोन मानोना बेयाव गुबुंले जाजोब्बाय बारफोरा दा बेखायनो नैबे जाबाय फ्रेश बार आरो बे फ्रेश बारफोरखौ जानो थाखाय दिनै मानसिफ्रा बेहाय दावबायनो फैयो आरो बेहाय मोनसे बुंनो थाङोबाथ' आं बुंगोनायाव फरेस्टआ जाबाय गोजोननि थाखाय आरो गोजोना फरेस्टनि थाखाय दा बेखायनो बे बुस्थुखौ माने हाग्रानि जिथु माने गोजोन बे गोजोनखौ थारमाने जोङो मानसिफोरा माने लाइमोनफोरा हयथ' बेखौ नागिरनानै फैदों मानोना बेहाय गारि मटरनि एकदम माखासे साउन्ड पलिउसन जाबाय माने गुबुंले जाजोब्बाय दा बेखायनो फ्रि एकदम कुनु पलिउसन गैया आरो बे पलिउसन गैयै जायगाखौ नागिरनानै दिनै बेहाय गोबां मानसिफोरा माने दावबायबोयो आं बेखायनो बुंबाय न'खरनि जि माने जेंना माने न'खराव जि मोनसे पलिउसन मानसिनि गेजेराव हमनानै ला फेमिलिनि गेजेरावबोथ' मोनसे पलिउसन जायो माने सुबुं अनजिमाया दिनै बांबोनाय लोगो लोगो बिराद पलिउसन जाबाय आरो बे पलिउसननिफ्राय एसे जानगाराव फैनो थाखाय मा खालामो मानसिफ्रा नागिरनानै फैयो बेबायदि जायगाखौ दिनै नागिरनानै फैयो आरो बांसिनै जिखिनि दानि जि लाइमोनफोर बिथांमोनाथ' बेबायदि माखासे नेचारखौ नागिरनानै फैयो खिन्थु बिथांमोनाबो बुजि माने बे नेचारखौ जे माबा नांगौ खिन्थु माने मिथिब्लाबो खिन्थु बोरै खालामगोन बे माबाया बिसोरनि हयथ' नलेजआ गैया दा गोदो जाय साफा सानैफोर मानसिफोरा दिनै गुबुन जायगाफोरखौ दावबायनानै दिनै बेबायदि रिजर्ट खुलिफैदों आं बिथांमोनखौ बिराद साबायखर बावदों दा नैबे समावहाय नुनो मोनदों जिहेतु लाइमोन जायफोरा रोङानोसै जायफोरा रोङानोसै थिगबो माखासे लाइमोनफोरखौ नुनो मोनदों सोरखौबा नुनानै बेयावहाय थाङो बा सोरखौबा नुनानै बेबायदि फल' खालामो बेयाव जे फैनानै माबा मोनसे सोलोंनांगोन बेयाव जे फैनानै माबा मोनसे गावखौ अनुभब खालामनानै बिनिफ्राय जे माबा सोरजिनांगोन बेखौ बांसिन लाइमोनफोरनियाव नुवाखै बेनि बागै नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों बेखौ माने बुंनाया माने थोंजोङै गोब्राबबाबो खिन्थु जोङो नुदों माखासे लाइमोनफोरा खिन्थु बेबायदि माने गोजोनखौ नागिरोब्ला बेहाय माने फैनानै बेबायदि खालामनांगौ होननानै माबा थायोब्लाबो माखासे माने इक'नमिकनि खोथा थाहैबाय बेकग्राउन्डफोरा माने हयथ' गाज्रि दा बेखायनो जायफोरा थादोबाय दिनै बिराद माने बेखौ स्पिडि लानांगौ गोख्रै मावनांगौ आरो बेनिखायनो दिनै मानसिफ्रा जोंनि नेचारखौ बांसिनै थारमाने फोथांना लाखिनो थाखाय थाजिम खालामनो थाखाय गोग्गो खालामनो थाखाय बेयाव गोसो होनांगोन आं जायफोरा रिजर्ट खालामदों बिथांमोनखौबो खावलायगोन जे आं बुंबाय जे 1993 मायथाइनि सिगाङाव खिन्थु नैबे माने हाजोफ्राव बिराद गिदिर दंफां दंमोन बेफोरखौ दाननानै लांजो सुथुरफोरा दा बेनिखायनो दायो जिखौ रिफरेस्ट्रि खालामनानै बेखौ मा खालामनांगोन रिफरेस्टेसन खालामनानै बेफोरखौ रैखा होनांगोन अब्लानिया बे जिथु माने थाजिम परिबेस थासारि बेयो जोंनियाव फैगोन आरो अब्लानिया जिखिनि माने लाइमोनफोरा बेबो माने गाव गावनो मोनसे माने माबा मोनसे खुलिनो थाखाय हयथ' जायगाखौ मोनगोन जोंनि नैबे हिमालय हाजोआ जोंनि थाखाय मोनसे बोर एक्सुवेलि माने गसाइया होनाय मोनसे दान आरो बे दानखौ जोङो संदांनानै लानो नांगोन लाइमोनफोरा बेहाय आवगायनानै फैयोब्ला जों बेखौ माने बेबायदि मोनसे बयबो हादोरनि मानसिफोरा दावबायनो थाखाय मोनसे नायथावना जायगाखौबो बनायनानै जों होनो हागोन आरो आं बेखौ बुंजोबनो नागिरदों हमनानै ला जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय माने बे बगामाथि इक' टुरिजमनिफ्राय नायनानै जुदि नायोब्ला बगामाथियावबोथ' बिराद गिदिर मोनसे माबा खालामबोनो हायो नायथावना हिसाबै खिन्थु बेहाय बोसोरावल'सो जायो माने जानुवारि दान फैबाल'सो पिकनिक जानायनि स्पट खालामो खिन्थु बिनि सोलाय नैबे जुदि दाखिनि रिजर्ट खालामबाय रायन' रिजर्ट बेबायदि जुदि मोनफा जायगाफ्राव जुदि माबायोब्ला
हयथ' मानसिफ्रा बिराद माने फैबावगोन आरो बेनि गेजेरजों दहाय देखाया बुंनाय बायदि जोंनि जिथु राज' इनकाम टेक्स बे टेक्सआबो माने गभर्नमेन्ट जोंनि सरकारा मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय जोंनि थासारिखौ लाखिनो थाखाय गोबां जायगाफ्राव दायो दंफां गैला आरो बे दंफां गैयैफ्राव मेन मेड जिथु फरेस्ट जेरैबायदि माने भैरबकुन्दनि बे साइडथि थाबाय बेबायदि मोनसेखौ जों बनायनांगोन आरो जोंनो नुबाय भैरबकुन्द थाबाय बेनिफ्राय फागुन एरिया माने दाउजें एरिया आरो नैबे जिथु करामर बागाननि जिथु नायथावना जाय बिराद माने बेफोर जाबाय नेचारनिनो मोनसे दान दा बेखायनो बे दानाव नैबे खैरानियाबो जागोन आरो बेनिफ्राय बे सामब्रां बेखिनियावबो माने नायथावना बेबायदि जायगा बानायनो हानायनि बिराद स्कप दङ खाबु दङ दा बेखायनो खालि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेखौ मोनसे माने रिसर्सआव माने बेखौ टार्न इन माने खालामनांगोन आरो सोलायनांगोन दा बे नट अनलि हाग्राल' नङा बे हाग्रानि गेजेरजों जों जे माबा मोनसे इनकामबो खालामनो हायो जोंनि न'खरखौबो जे माने सुंथानो हानायनि मोनसे राहाबो जे मोनो बे बुस्थुखौ थारमाने खालामनांगोन अब्लानो जोंनि नैबे जायगाया बिराद माने गुबुन हादोरनिफ्राय दावबायारि मानसिफ्रा फैगोन आरो दा नुनो मोनदों नैबे जिथुनिखि राइन' इक'टुरिजिम बियो खोब खम समनि गेजेरावहायसो बियो दाजादों बा बेखौ माने मा होनो बेखौ बानायदों बे समावहाय बिथांमोना जायफोरा माने बेयावहाय लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना बानायदों बेयावहाय गोबां रां राखरनि खरसा बिथांमोना हयथ' जादों आरो बेबायदिनो गोबां जिखिनि खालामनांगौ बेखिनिखौ खालामनो हायाखै आंनि नोजोराव बा नोंथांमोननि नोजोराव बे समावहाय सरकारनिफ्राय नोंथाङा सरकारखौ माबाफोर बुंनो गोनां दंबो नामा आं बेखौनो खावलायगोन जे जिखिनि लाइमोन दङ बे लाइमोनफोरखौ सरकारनिफ्राय जाहाथे माने फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट बेखौ जाहाथे होयो माने जाय आखाइजों आथिंजों खामानि मावो बिथांमोनखौ जाहाथे रांनि अनसुंथाइ होयो आं बेखौ खावलायदों सोरबाया माने माबा मोनसे खालामनानै जाहाथे रां अनसुंथाइ मोननायखौ खालि गावनि माने माबानि थाखायल' खालामा बेखौ माने बेबायदिखौ जाहाथे होआ माने जाय प्रेक्टिकेल आरो बे प्रेक्टिकेल लाइमोनफोरखौ जाहाथे अनसुंथाइ होनानै मोनसे नायथावना जायगा बानायनो हायो आं बेनि थाखाय खावलायदों नैबे हाजो सेरनि ओनसोला बिराद माने रिसर्स दङ जोंनियाव आरो बे रिसर्सखौ जाहाथे माने मोनसे लाइमोनफोरा जाहाथे मा होनना बुङो बेकार जेंनानिफ्राय बारग'नो हानाय मोनसे माने जायगाखौ नागिरनानै लानो हायो आरो बेनि थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ सरकारा जाहाथे बिथांमोनखौ बेबायदि हेल्प होयो अब्लानो जोंनि जिथु लाइमोन जिथु माने बेकार माने आनइमप्लयड बे जिथु जेंनाया सुस्रांगोन होननानै आं सानो मोजां खोथा बिथां प्रफुल्ल कुमार बर' बिथाङा गोबां खोथाखौ बुंबाय बे रिसर्टनि सोमोन्दै आरो बे हाग्रानि सोमोन्दै माबायदि बेखौ जोङो आरो फिन हाग्राखौ सिगां जिहेतु गोबां दुथांफोरा बेनिफ्राय गोबां बेसेन गोनां दंफांफोरखौ दाननानै सेवहांगार खालामबाय दायो बेफोरबायदिखौ जों बेयावहाय नुनो मोनाखै फिन गायफिननायनि बेखिनि खोथाखौ बिथाङा बुंदों बेखौ फिन गायफिननानै मिथिंगानि जिथु बारहावा बे मिथिंगानि बारहावाखौ मोजां माने गुबुंलेनिफ्राय मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय बिथाङा गोबां सुबुरुनखौ होदों बिथां माने साংবাদিक खौरांगिरि बिथां प्रफुल्ल कुमार बर' बिथांनिफ्राय माखासे माने माखासे जिथुनिखि बिबुंसार बे बिबुंसारखौ नोंथांमोना खोनाबाय दा बे समावहाय आं बिथां ডেকানিसिম থাং নাগিৰदों যেহেতু আপুনি ইয়াত আহি পেলাই বহুতখিনি অনুমানি কৰিছে বহুতখিনি আপুনি কথা অনুভৱ কৰিছে ইয়াতে এটা সোৰ্স মই মোৰ ফালৰ পৰা এটা সোৰ্স দেখা পাইছোঁ যেহেতু এতিয়া উঠি অহা যিটো মানে প্ৰজন্ম যেটো উঠি অহা প্ৰজন্ম সেই উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যেটো শিক্ষিত চাম সেই শিক্ষিত চামে ইয়াতে গল্প ইয়াতে ফিল্ম ইয়াতে কবিতা সেইবিলাক সৃষ্টি কৰাৰ এটা খুব স্থল বুলি মই ইয়াত ভাবোঁ আপুনি কি ভাবে সেইবিলাকৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল লোকেশ্যন হয় মানে ইয়াতে শ্বুটিং স্পট বুলিয়ে ক'ব পাৰি লাহে লাহে হৈ উঠিছে কিছু আৰু লাগিব সা সুবিধা কিন্তু এতিয়া প্ৰাথমিকখিনি হৈ উঠিছে ইয়াতে এলবামৰ কিবা কিবি গানৰে হওক বা অন্যান্য শ্বুটিঙে এইবিলাক কৰিব পাৰিব আবৃত্তিৰো কৰিব পাৰিব বা অন্যান্য এইবিলাক যিবিলাক আমাৰ কভাৰ ডান্সৰ বা কভাৰ ছঙৰ হেৰি আছে সেইবিলাকো ইয়াত শ্বুটিং ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব লোকেশ্যনটো ভাল আৰু সেই সুবিধাখিনি চাগে ৰিজৰ্টে কিছু নিজাববীয়াকৈও কৰি থৈছে তেওঁলোকে আমি দেখিছোঁ ইয়াত গতিকে ভৱিষ্যতলৈ এই ঠাইখন মানে সকলো পিনৰ পৰা সুবিধাজনক হ'ব ইয়াত অকল খোৱা লোৱা ব্যৱস্থাই নহয় অন্যান্য যিবিলাক এই ধৰণৰ কথা যিবিলাক মানে বুলি কওঁতে আপুনি যিটো মানে নিজৰ পথটো আগলৈ শিক্ষিত কৰি তোলাৰ এটা পথৰ কথা কৈছে সেইবিলাকো কৰিব পাৰিব মানে যিবিলাক মানুহৰ প্ৰতিভা আছে এই প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে এনেকুৱা ঠাইবিলাকেও কিছুমান সুবিধা দিয়ে
আৰু ইয়াত বিভিন্ন সা সুবিধাবিলাক নিজে উলিয়াই ল'ব পাৰিব টুৰিজিম এটা স্পট হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা টুৰিষ্টবিলাক আহিব তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰে তেনেকুৱা এটা ওলায় বা আমাৰ ইয়াত তেওঁলোকক লৈ অহাৰ ব্যৱস্থাটো যিটো ট্ৰেফিক ছিষ্টেমটো তেওঁলোকে সেইটো নিবনুৱা যুৱকবিলাকক কৰি দিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰে ইয়াৰ এটা পেকেজে কৰি দিব পাৰে কাৰণ উত্তৰ অঞ্চলত আমাৰ বহুতকেইটা টুৰিষ্ট স্পট এতিয়া ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টতে হৈ উঠিছে বগামাটি এইবিলাক চাব পাৰিব তাৰপিছত এইটো থাকিলে ৰাইনো থাকিলে বগামাটি আপোনাৰ বৰনদী থাকিলে বাক্সাত পৰিলে যিয়ে নহওক সীমান্ত অঞ্চল ওদালগুৰি বাক্সাৰ সীমান্ত অঞ্চল গতিকে বগামাটিৰ পৰা এইপিনে গোটেইখিনি একাধিক্ৰমে তেওঁলোকক দেখুৱাব পাৰে ইয়াতেও আহিব পাৰিব তাৰপিছত তেনজিং বডোচাৰ এইটো ট্ৰি হাউচ আছে ওচৰতে সেইটোও দেখুৱাব পাৰিব ডাউজেং এইটো টুৰিজিম চেণ্টাৰটো আছে আৰু ফাগুন টুৰিজিম চেণ্টাৰ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেইখিনি দেখুৱাৰ কাৰণে এটা পেকেজ কৰি তেওঁলোকে টুৰিষ্টবিলাকক সেই সুবিধাটো দিব পাৰে যে এনেকুৱা এড এটা তেওঁলোকে এডভাৰটাইজ এটা দিব লাগিব যে আমি টুৰিজিম এইটো হেৰি আৰু তেওঁলোকে এইটো ব্যৱস্থাপনা এক'মডেশ্যন এইটো কৰি দিব থকা মেলা খোৱা বা অহা যোৱা গোটেই পেকেজটোও কৰি দিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত স্ক'প আছে যদি কৰিব বিচাৰে ভাল ধৰণে কৰিব বিচাৰে আৰু আজিকালি টুৰিজিম এটা এইটো মানে কৰ্চ পঢ়াৰো এটা ব্যৱস্থা আছে বিভিন্ন হেৰিবিলাকত আছে শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত আছে টুৰিজিমৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব পাৰি কৰ্চ কৰিব পাৰি ডিপ্ল'মা আছে ডিগ্ৰী কৰ্চ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি ল'লে আৰু বহু কথা শিকিব পাৰিব আৰু মই জনামতে কিছু বিদেশী পৰ্যটকো আহে এইবিলাক অঞ্চলত এনেকুৱা ঠাইবিলাকত আহি তেওঁলোকে ভাল পায় কাৰণ তেওঁলোকে সদায় এনেকুৱা ঠাইবিলাক বিচাৰে বিদেশৰ পৰ্যটকবিলাকে গতিকে তেওঁলোকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা যথেষ্ট ইয়াত সমল আছে কিন্তু এইখিনি ফ'কাছ কৰিব লাগিব সেই ফ'কাছটো কৰাৰ কাৰণে এটা এজেঞ্চি লাগে আৰু এই এজেঞ্চিটো এই আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম যিবিলাক শিক্ষিত যুৱক যুৱতী এনেই বেকাৰ হৈ আছে বা নিবনুৱা হৈ আছে তেওঁলোকে এইটো এটা কৰ্মসংস্থানৰ বাদ হিচাপে ল'ব পাৰে এই ধৰণৰ কথা গতিকে তেওঁলোকে এইটোত অলপমান মনোযোগ দিয়ক আৰু এইটোৰ বিষয়ে ভালদৰে জানি লওক কেনেকৈ চলাব পাৰে নিশ্চয় এইখিনি কৰিব যাওঁতে চৰকাৰৰ পৰা অকণমান সহায় লাগিব নহয় জানো ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে আমাৰ কেন্দ্ৰটোত আছে ৰাজ্য চৰকাৰতো আছে আনকি BTRতো আছে গতিকে চৰকাৰৰ লগত অলপ যোগাযোগ কৰিলে তেওঁলোকৰ পৰা অন্যান্য যিখিনি প্ৰয়োজনীয় কিছুমান সা সুবিধা আছে বা অন্যান্য ধৰণৰ কথাবিলাক আছে বুকলেটবিলাকো পোৱা যায় সেই বুকলেটবিলাকত এইবিলাক ঠাইৰ হেৰি থাকে উল্লেখ থাকে গতিকে এইবিলাক তেওঁলোকে গোটাই লৈ এইটো এডভাৰটাইজ হিচাপে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফটো বা ভিডিঅ' কৰি তেওঁলোকে এইটো এডভাৰটাইজ দিলে তেওঁলোকৰ যদি আজিকালি মোবাইলতে গোটেইখিনি হৈ যায় বা কম্পিউটাৰতে হৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল এটা ব্যৱসায় বুলিয়ে কৈছোঁ মই এইটো নিজৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে এইটো কৰিব পাৰে এইটো ভাল এটা হয় এই মুহূৰ্তত আমি যেহেতু এখন যিটো মনোমোহা দৃশ্যই নহয় ইয়াত এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ উপৰিও ইয়াত এটা প্ৰাকৃতিৰ মানৱ সমাজক যিটো নেকি মহৎ উপকাৰ কৰা এটা ঠাই এই ৰাইনো টুৰিজিম চেণ্টাৰ সেই ৰাইনো টুৰিজিম চেণ্টাৰত আমি এক খন্তেক নিউজ 24 বড়োলেণ্ডৰ ফালৰ পৰা এক খন্তেক যিটো কথোপকথন অনুষ্ঠান ইয়াতে আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ ইয়াত মই আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ তেখেত গণেশ ডেকা বিশিষ্ট সাংবাদিক তেখেত ডেকা আৰু বিশিষ্ট সাংবাদিক তেখেত প্ৰফুল্ল কুমাৰ বড়ো এওঁলোক দুজনক আজি মোৰ যি চেনেল সেই চেনেলত তেওঁলোকক পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু সদশেষত এই ৰাইনো টুৰিজিম যিটো চেণ্টাৰ সেই চেণ্টাৰৰ মানে মহৎ যি উদ্দেশ্যত আগত ৰাখি তেওঁলোকে চেণ্টাৰটো উপস্থাপন কৰে এই উপস্থাপন কৰাৰ মহৎ উপকাৰ যাতে ৰাইজৰ হয় সেইটো আশা কৰি আজি যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকলৈও নমস্কাৰ